Hi, my name is Rifumelo Maluleke, 115 Project Manager. We are currently at the project of where we are changing old HPS to new LEDs, helping municipality to save power. So the idea is to give them the same lighting, however changing the wattage on the new LEDs because we don't need more wattage to get more lights. So we are currently working under 3 municipalities, which is Dr. Bearsnood, City of Ekurhuleni, and Ilembe at KZN. Up to so far, we've installed 398 LEDs across the 3 municipalities. Vanuit julle hierdie ligte ingesit het hierso, dis meer as 100% verbetering, veral in die nag. Die straat is nou helder verlig. Mense kan nou in die straat sien, as ek voor my besigheid staan en ek kyk in die straat op, kan ek sien as daar mense aankom. Ek kan sien hoe hulle loop. Jy kan jou mense wat nie in die straat hoor daai tyd van die nag nie. Jy weet, inbrekers en goeders, jy kan hulle dadelik herken. Net in hulle klere drag omdat dit lig is. Ek het die 1 September begin by die projek om die straatligte te vervang met LED-ligte. Ek het baie geleer because ek het eers geweet hoe vervang mense straatligte nie. En ek dink die gemeenskap sal baat vind uit hierdie met die nuwe beligting. Al die wat hulle so inbreek en mense roof. On behalf of Dr. Bearsnood here, the municipality wants to thank Sagen and GIZ for the allocation of the installation of new LED luminaires. The towns which benefit from the project is Graafrenet, Aberdeen and Jansenville. The installation of the new LED luminaires is not only energy saving for the municipality, but also improve the quality of light.